uvaženi ambasadore, dragi predstavnici Češke konvencija, predstavnici kriza, dame i gospodo. Bog dadne pa se u jednom određenom momentu, na određenom prostoru stipi dobre vijesti. Evo, Bog je dao da s ovih dana u Zenici, u Bosni i Hercegovini umenile dobre vijesti. Prvo, Bajram je, i ja svima muslimana želim Bajram čovjekom Baretom. Drugo, u utorak smo u Kaunasu vizirali put za Brazil, osvajali smo stan Bosne i Hercegovine u kojoj sam je učan i dobar dio napora i truda opštine Zenica i svih Zeničanki i Zeničana. Ja mislim da smo značajan dio sebe i energije i svojih živaca i truda i rada i sredstava uložili taj projekat i zato smo posebno dali. I onda se desi da ovo se događa u Nemilju. Eto, Nemiljani su od danas, od ovih dana, vlasnici jednog projekta koji se zove Toplana na biomasu, bogatiji su za 6 miliona maraka koliko je Češka razvojna agencija i općina Zenica uložili u ovaj projekat i dobili su nešto što vjerovatno ni sanjali nisu. To je dobar znak da se može u lošim vremenima mogu ostvariti dobre rezultate ukoliko se ozbiljno pristupi i želi to ostvariti. Dakle, dobili ste ekonomski i ekološki privatni Toplanu, poboljšali ste kvalitet svog življenja i ja se nadam da će i škola nastaviti ovaj trend, da će biti najbrojnija škola i da će ovaj grijanje zimi dodatno poboljšati neke aktivnosti u Nemilju.